E tū takarere wā nā anō te wāhi taratahi o Marokopa me te tū manako mā te pūtea whakapuapua a ngā prihimana e hoki haumaru mai ai ngā tamariki Phillips ki te kāinga. Oh well, te rata turi o te Pākehā is like putting a decent bait in your line, eh? You know, if somebody tell you put that bait on and you think, ooh, eki. You try it and you're in luck. Whoa, that's the one, all right. Ki konei ki waho tata mai o Marokopa, ko te whenua whānui e mātaitia nei e ngā prihimana, me kore noa e kitea a Tom Phillips, rātau ko wana tamariki tokotoru. He whenua e mōhi o rawa tia ana, e te whānau Phillips. Road going down to the Hemi Kete bridge. Let's go up to Pēhimatia to the right and looking down to Tokoro. Tom Phillips there, Tom's grandfather, he knew every little detail. He knew how to get the kai and he still held the respect. Taught his boys, Neville, and how to do it. Then it was handed down to the grandkids. That's how Tom knew all about that area. Come back up to up towards Mātaitia, Pumarangi. Heading back to Pūkōrero area. The Phillips farm had a long, narrow stretch that just about reached the Pumarangi through two different farm area. And those guys knew they could walk from their house up to Pumarangi within a short time because they loved it. And the kai from the bush, they knew how to fetch that kai. He mea āwhina te hunga prihimana e te kaumātua o Marokopa e Hemi Kete, he mōhi o nōna ki te āhua me te takoto te whenua. Kei te maharara ia ki te hokinga mai o Tom rātau ko ana tamariki, no muri i te ngaronga tuatahitanga i te tau 2021. The whole of the Māori community was overwhelmed to see the family healthy, walking around and being happy with us all. And with our karakia with the family at Kiritihere that time, that showed that the warmth towards each other even though what has just happened. I te aranga mai o te rā tuawha o tēnei wāhanga hou o te mātaitanga, kai terere ngā kupu whakahau ki a Tom Phillips. He kare tā me hā, ka taita wā, hoki mai ki te kāinga. Ka te mea hoki, ka te aroha mātou, i o tamariki. Tēnā te aroha. Tom, hoki mai e kare. Mumutu tō mahi. He kupu e whakapua ki nāna, i runga i te aroha me te hia nui, kia haumaru te hokitanga mai o ngā tamariki ki te kāinga. Wikitoria Day, mā Aukaha.